Hai menaze ting choma I zaikulum ya wang ramnen main dikeu jing kaije sruk tingkom chana jeng kaije sruk taknai ting chua kiderin sa paulia garadle North East State Assam के गवर्नमेंट गो स्कूल के लेसिना में एडमिशन लुता दिबे एनरोलमेंट सिंधी बेताक असम के गवर्नमेंट गो स्कूल लेसी की के लेसिना में एडमिशन लुता दिबे एनरोलमेंट सिंधी बे तिंगम चंगना जे क्रेजे सुरुक क्रेजे स्नागने काइजे म्यू जाय तिंगम चंगना जे काइजे सुरुक लोंगे 7.35 lakhs पे सिंधी ले जे कचुदले जा एपोनी ही के प्राइवेट गो स्कूल लेसी की के लेसिना में एडमिशन लुबे एनरोलमेंट कंट्रो बेताक जे Poni higa Assam ge private go school lesi ki ge lesina me admission lube enrollment kanto bze 9.41 lakhs riagumze kanto leize assembly ge government ne sali za Assam go education minister Ranoj Pegune assembly ge sajeting kum school lunge Assam ge government school ge lesina me admission lube enrollment sindi bze pre primary ge na choose class kreuzi kanaria laksna za changhim reuzem ye za hamdaize hadaize struk lesina me sindi leize actually private school lesiki ge enrollment admission lube kanto bze laks kuize chang hadai je hem use hangrak srok je srok lesina me kanto le je ka chudle apo hi ge za apo ni hi ge government go school lesiki luton di bzdu chang de se za hem use raks kuize ket luton di le je sali zana education minister Ranoj Pegune saja Assam ge tingkom school lung ge government school ge lesina me je ka ga theme teachers chamkyu di bze chang kreujem use chumje kaije sruk chamkeu dile je ka chudle zai private institution le shiki ge ge thele me teachers me kan to bze changreng music ze haina ze hankreu ze madai ge thele me teachers me kan to le je ka chuli chirun ma za Assam ge government go school ge thele me teachers me mina hang ke ru na ge thele me te ze pam me school le shiki ze changchom ze himreu ze ke la le je chu ge thele me mina hang na teachers me bam ze le shiki school changreu ze me ze haina ze reksna la le je chu zai ge thele me teachers me mina hang chumba melesiki school ze changde se ze haike ze kreujem new lale ze ka chudle ze government go school lesiki ge electricity connection nga ze bamba school lesiki high srok ze raksna ze srok lale ze chu za internet facilities gab ze haisna ze himre lale ze ka chudle ze classroom ge lesina me hangya te ka hage be fans ga be school lesiki do Assam ge government go changkreu ze kana ze hai chum ze ringeu ze ka chum lare le ze ka chudle za indiaram ge hanai kom nit paper likte pe bet deugina indiaram gu le silam ge bsuite be education minister Dharmendra Pradhan je tabam ge na resign te undra hangge demand te ze New Delhi Jantar Mantar ge protest te bze picketing pere te ti le ka ganan zna indi ke zin ka jem new kamai ge indiaram ge le siki lam ge bsuite be education minister Dharmendra Pradhan na tabam ge na resign te undi delay ze ka chudle indiaram go education minister Dharmendra Pradhan na tabam ge na Resign undi bachang New Delhi Jantar Mantar ge lisina me protest te mena pnui sui is pnui na demand te bizate pulu bizegena ka hangi dele zaka chudele aipo bete de ge ka gzaw ge bsui te be activist sona mong chugne du youth manai CJP me pere ge kracha basams du pe changai chirun mangza aiza democracy go victory le zaka chudele zana indiaram go former education minister Dharmendra Pradhan na patabam ge saundra begu resignation letter ze indiaram go prime minister Narendra Modi dage pechangai brun na magze media mansa po mesoge pamui sam sa singene du tabam gene sound rab samse sagai dele zaga chudule cockroach janta party CJP pungpat bp founder Abhijit Dipke ne sajed na kapnui na demand de rab zanai kom need paper leak to pet bab de degene lesina me student me kak chai di mahange mina hangket ge pnui kibo mahang kacharang kang krol ket pe rahange banai tatibendi ke hizing kai mai jantar mantar New Delhi ke sinam ramane protest te bige police spy menali sinam ramze lagze la teachers pay me perege strict action lurahang demand te dai gule ize ka chedle ize sali za BJP mana indiaram go prime minister Narendra Modi ne indiaram government te kan sab khangene cabinet minister me pnuita bam gene resign te relang bze nama indiaram go former education minister Dharmendra Pradhan ne relang rele ize ka chuli zana na ka indiaram go education minister tabam pungbe Dharmendra Pradhan ne
tabam gena resign ten di bezegena indiaram gu education minister kahachi bepe wangdara beza union minister Joshi Pralat ne changdai gule izaga chaudule zaina ka union minister Joshi Pralat ne tabam pungjabam beza minister of consumer affairs food and public distribution and new and renewable energy tabam pungjala jaga chule Zadarmendra Pradhan patabam gene resign ten nu bachang union minister JP Nada banai Dr. Jitendra Singh ne pakachumba ngom pau CJP delegation mazang ngom pau kakadai tele jaga chudele Constitution Club of India gane Zaitati bandi ke hizing kai mai New Delhi Jantar Mantar ge lesina mane protest bege protesters manai police zakrai mes pai me perege kakloi be pet bet deugina protesters me perege FIR kai bramle ne je center ne luton dele je union minister JP Nada ne du rang bagai dele je ka chedule Dharmendra Pradhan ne tabam gene saulu je tati beze gene CJP Cockroach Janta Party ne India ramlui nationwide protest bezedu call of them dele je ka chedule zaneting ka be India ram Cockroach Janta Party pungpat beza India ram samram be Chief Justice of India CJI Surya Karna hanare me perige tinka be cockroach kube bezigena lesina me ramne panurata ze pungpat college ka chudule pobet deuge Chief Justice of India CJI Surya Karna sa ze panating ka be cockroach kube ze hanare me perige ka chawai ko mangle ze ka chudule kagana chogume law degree holders pling ma bagena lulu me perige ka chawai ko le ze ka chudule ze pana clarifies te wai ka dai dele Zana North State Manipur ge Joint Tribe Council Manipur ZTCM Kange Naga Hazard Map Bow Madai Map Bama Impui Langmai Rongmai Zane Zeme Zilangrong United Front ZUF Zeme Tate Hrum Zane Rota Godeleze Declaration Page Rangbagai Deleze Katsudri Achebza Naga Meklo Reme Naga Village Guard NVZ Meze Bitiang Klo Manipur None District ZUF Zeme Kabe Ziganalize Katsuli Zai ZTCM mena saja Naga Village Guard NVZ meze hazard mada impui liang mai rong mai zai Zeme hazard magu kidai rei me bauli zakachudle kagana ZUF Zeme na tati bandi ke zing kai zakana summai ting chuan chesna minin kai gom hi NVZ meze bitiang klo none district ge ngiza khable zakachudle Zana North State Assam ge tingrui je hadui nai blam genan znai kamai ge mina hangrek sruk zike chang dele je achudele mina hangreu je madai me tingrui je hadui nai blam gena chai dai di dele je Disaster Reporting and Information Management System DRIMS ge rogai ka gadai le je kachuli Zana Assam ge chuna tingrui je hadui nai blam gena district reu je kana ga je mena long hareu je ba me laksna je changmeng je ha ke je hang hadai je disadria la le je achudele je revenue circle hemreu je snalung ge Luisa hadui nai tau di be close hai this is rangeu just rugla le za ka chudle za hlu ta te min hlu te wai be betun sian di be bidit beta hectares chang rangeu just rugza hai suru just rug hectares te sia chang dele je sali zane chuno asam ge ting luisa hadui nai begena mina hang kreuze madai me chai dai di beze mina hang sana charai di ogena le za chu hang sruk siva sagar zane hangket Jorhat district gena le za ka chuli Zainyaramgo government ne hamamai design paper leak to ped me perige ka sabe perabe hindi na kazbam ko bambe public examination prevention of unfair means ek tingkom chana jang kaijam madai gu hingi za sonate chokar hangya tele gule je ka chodule apo na ka hindi bam ko bigina sote chokai dina exam paper leak to ped me perige ka sabe perabza tingkom kreu ka bange bangu jane ka charang kang je krol kreu zogule je ka choli Zana Jammu and Kashmir gedu na mailutge tingrui je dui nai bigena znai kam mairega mina hangkai je skuime chai changdale je kachudle zana mailutge Jammu and Kashmir ge tingrui je hadui nai broge ran kan te beze Pons district genale je official ne sali Aigena na mindi ke using kaje sruk tingkom chana je kai je sruk Tang mai ting chuo ke dere insa polia bza loiga radle pegai zain kinga indim le ne je todle hai mana je klum